Evo, što ćemo? Ovo na žić. Kreću upisat čovjek bagara. Da ti njemu da tamo školje. Kažete radi, on te hale, nisam ti sam nakoljno. On sastavu, onda on načulio, dikne. Ima. Hajde, takvi ovo, hajde. Hajde, ovdje ti malo prije ostalo, malo, hajde. Gledaj, ja ima 3 ure, širati i ne dam rad, mira ne mogu gledat. To vas! To je dobro, bravo! Kako doći? Ajmo. Ona je na više od 50 ima. 55, 60. Ajde, ali ne puno molim. Tu i drito k njemu, da se ne penje malo. Ne, nisam ćemo njega. Ježi ga! Samo će već, ajde. Kako on reče, tako je. Bravo! Ima dvije balote ovo. Vale, udri ovo! Budeš slobodno. Ajde pogodi vas, ajde. Zad, ajde. Tako je! Tako je! Ajmo, Brane, sve u taj balkan. S ovog, s vašeg strana. Njegova. S one strane od Boniti. Bravo, evo redu, ajmo, care. Kao korešta. Ako proći ti, gle, tvoj si. Jedan! Kažu, usreće se gale! Davaj šta! Jedino muda imam u životu.